Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Nga ngalak sa tangan tengi kini na do senam kena vinyo. Aga silver jubilee jong kami kelihatan. Dan rai haga tu kopor nomor baga kam kejam kenang puhu. Babuan di perkat kaji sa tangan juga kadi kejing lebih. Kadi kambi. Dan rai mentah hadir aku terus senam kerja aku ni. Jadi sisal kami na do tu kopor. Kani kambi isu banjir mentah. Mentah hak bayade begini ke reservation policy abak सरकार mentah ke penderkam menteri kami yang itu ke jingrai jing I order juga high court ban maintain ya roster system kamut ban ong ba ban penbiangi itu jing duna barokah jing kam jo ki goro high court i usok bang ide ban kait mentau senam ngamla man ong ba usok nganam kait mentau senam ngasakait sao asnam le senam hadir mau ban yo kambut kamla man long ngan kai hadir asnam le senam dengan yo usok bosok aku tu senam le usok ba mentah senam tu terno hap no ikut no te ke bangamut man ong mentah kalong ba hak reservation system kam kentup ya ka akademik kebamut ya kejilai pulih doktor kejilai pulih nurse kejilai pulih engineer te mentah pat hakani kurkam tukam ke mentah kim ailat syu ya ki kasi jangkia ku bangi kat kini ki appointment ke bami mentah ki abun stang ki garo te mentah kejing kalong ba habak academic kam ketup haka reservation mensuapat baru khak sarkar ko lalek no kila ailat haka reservation balik pulih ki kasi ki ba 100% ki miyo ban pulih doktor ki garo ki bayo 100% ki layo kita kalong ilegal katkum ke resolution kalong ilegal tementah atau ki garo ki kloin em ban pediang rada terminate no ye gitu ki bala tre doktor mentah ki bala tre MCS mentah ki bala tre ki kam ki repair ki kam behe mentah nomor ba kalong ilegal ke jingle pulih